النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Hakim. Ya. An Hakim bin Hizam, saking Sayyidina Hakim bin Hizam. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hakim bin Hizam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Al yadul ulya utawi tangan kang dhukur, yakni napa jeneng al munfiqah, tangan yang memberi. Al yadul ulya utawi tangan kang dhuwur iku khairun luwih bagus min yadi tinimbangani tangan as-sufla kang ningsor. Ningsor maksudnya as-sailah, sing jaluk. Al-ulya al-munfiqah, yang memberi, as-sufla, tangan yang meminta. Wabda lan ngawitono sapa sira, ngawitono biman kelawan wong ta'ulu kang ngingoni sapa sira ing man, yakni orang yang wajib bagimu dahulukan. Siapa mereka? Ummuka, pertama ibu, wa abaka, kedua bapak, wa ukhtuka, yang ketiga ada saudara perempuan, wa akhaka, saudara laki-laki, thumadanaka, kemudian orang yang di bawah kamu. Mereka runtutan-runtutan orang yang berhak menerima kebaikan dari kita. Wa beda biman ta'ul, wa beda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang ngingoni, kang wajib kangge sira maksudnya. Sinten? Umuka, ibu, wa abaka lan bapak, wa ukhtuka dulur wedok, wa akhaka dulur lanang, thumma adnaka, kemudian orang yang di bawah tersebut. Sepopo, jadi nikah setelah orang penekah, orang empak penekah, ibu, bapak, tretan bini, tretan laki. Nikah sewajib iya ngone ben orang seberhak nerima kebagusan dari kaulaban panjenengan. Wa khairu shadaqati utawi api-api sedekah. Nah, beda sedekah sing bagus iku an dhahri ghinan, saking pertelani sifat sugih. Duduk sugih, sifatin duwe sifat napa? Sugih. Jadi dia mempunyai kemampuan bene adentek sokin ten, tapi andi dalam ate sifat soki, sama soki. Bene soki kelaban banyak harta, soki banyak antana, laisal ghina bi kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Wong sugih niku ndak diukur ambek kendaraane, mas-masane, tanahe, jabatane. Sing diukur niku atine. Nek atine semugih, rumangsa sugih niku semugih. Wis ndak butuh kecuali butuh nang Gusti Allah. Nah, wong sing sedekah dalam keadaan sugih niki, dalam keadaan mampu, dek duwe sifat sugih niku apik-apik sedekah. Waman lan utawi sapane wong iku yasta'iffah, nyuwun kareksa sapa si man, yakni amrih reksa saking napa niku njaluk-njaluk. Dadi wong sing afif, nek wedok afifah. Waman lan utawi sapane wong yasta'iffah kang nyuwun kareksa sapa si man. Maksudnya kareksa, njaluk reksa ndak sampai njaluk-njaluk nang wong, tak sampai mes ngemis ka orang, ateng lenteng nyari sombongan.
yu'iffa mongko ngrekso hu ing eman sapa Allahu Gusti Allah. Ini ke poin yang keberapa nih kak? Poin yang ketiga dari hadis ini kak, yang bisa kita ambil hikmah. Kemudian waman lan utawi sapane wong yastagni kang semugih merasa cukup. Waman lan utawi sapane wong ku yastagni semugih sapa siman merasa cukup yunihi mongko nyugihaken sop hu ing eman yunihi mongko nyugihaken sapa yunihi mongko nyugihaken ing eman sapa sing nyugihno Allahu Gusti Allah. Masya Allah, neka mau nelakonin neka muljongku kali sampean nih. Mulja muka Allah, mulja muka manusia. Neka menjelaskan tentang fadlul ghani 'alal faqir. Keutamaan orang yang kaya mengalahkan orang yang fakir dengan catatan si kaya dermawan, lampe loman, si fakir sabar, menjaga diri. Sehingga orang lain nyangkah orang ini dalam keadaan cokop padahal dalam keadaan korang. Orang sing ngak nikah si bakal masuk akade tenebong orang si sogi kace aratosan ibu tahun. Mun pacet orang si fakir naremah ben stabil dalam ibadah deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak kebai alasan kefakirna. Mata apa saban? Boreng kau tandi. Mun ta'alak kau ngakan apa? Engkau di anak, di bina, ya mun kakek cokop. Mun engkau, mun ta'alak kau tak cokop. Mungkin kau daripada wajib, ngengonen wajib, apa sah wajib. Akhirnya sifat fakir nikah, kebai alasan untuk maksiat deka Allah Subhanahu. Nika se fakir se katuh salah melarat itunya. Ki melarat boleh nang alam akhirat. Nyak benyaan orang ni kegawe alasan mak ngico engko ado saya kakana. Padahal aban cukup. Karena pun profesi sebagai ngico. Namun ngak ni kengki pun ada keutamaan asakan lepon fakir nikah. Orang miskin sing ngak nikah. Ki sobung pon mate konyol pun. Lah ada pun orang miskin se pentabi Kanjeng Nabi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah Pak Odi dalam keadaan miskin, pamati dalam keadaan miskin, papolong bi orang semiskin, miskin sedano sengeco. Ya bener. Miskin keng stabil ibadahna. Ya tetap ngaji, puasa, salat ta ki berjamaah, ya ki gelem maca Quran, bahkan ki gelem sedekah. Padahal aben dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Taib. Riwayat dari Sayyidina Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas, yakni al munfiqah yang memberi, khairun itu lebih baik minal yadis sufla daripada tangan yang di bawah, yakni as-sailah, tanang seminta. Mun tanang ebebe minta king mintan ke Gusti Allah seneng bangga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mula tanang ni kay kebe ngemis kebe minta dak selain Gusti Allah, nutuaki aban butuh dak ka manusia tak butuh dak ke Gusti Allah ni ke tanang saya cuba. Nah, al yadul ulya orang saya beri ni kah? Orang saya beri tentunya lebih bagus tinimbang tanang sebede bebe tanang seminta. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tanang sebede bebe aneka lebih bagus tinimbang tanang sebede atas. Artinya tanang mun ahli abri, tanang mun ahli abantu dak ka fuqara, dak orang-orang sefakir, masakin, orang-orang semiskin. Kuaku tanang si ahli abri ngak nikah balik tining Allah Subhanahu wa taala tanang se beri bi sampian kuaku andik kekuasaan ning akhirat. Semakin tanang se beri kebosah. Gedok sapa? Apa caan semeri? Al yadul ulya, tanang se beri atas, tanang se beri lebih nyakar.
abagi ke siapa beri ke asyirah. Tapi kuaku ning akhirat balik tanang saya beri ben sampean nika kuaku ning alam akhirat patek kiti ning Allah Subhanahu wa taala. Orang sesoki kuaku ning akhirat ngemis. Doreng setandi. Mangken orang tandi mentah ngemis kering soki tapi kuaku berbalik 100 derajat seneng dunya orang se mentah aleng-leng nyare saya beri kuaku ning akhirat sesoki ning nyare reng miskin nyare reng fakir. Ya. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ittakhadhu akthiru ma'rifatal fuqara, perbanyaklah kamu mengenal orang-orang fakir. Banyak kenalan bi orang-orang fakir. Saya kenalan bi reng kisoki melolo panas sembian. Kenalan bi pejabat panas. Bi reng fuqara fakir-fakir ni lah. Serang-rang nego PC 2000 rokok ngecer. Banyak pian kenal bi ni kemale celep ke ati ni. Akthiru ma'rifatal fuqara can Kanjeng Nabi. Banyak kula ben panjenengan untuk mengetahui dan mengenal orang-orang fakir, yakni benih hanya sekedar kenal, wattakhidu indahumul ayadi, serta bantulah mereka karena mereka adalah sekelompok yang kelak di akhirat akan memiliki kekuasaan, kelompok yang akan memiliki kekuasaan. Duh, sahabat mereng debun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahum daulatun waku, orang sefukara fakir-fakir orang segen miskin bakal ibarin kekuasaan bi Gusti Allah sebagaimana ning dunya orang sesokian di kekuasaan balik bi Gusti Allah ke ning akhirat. Qalu ya Rasulullah wa mau daulatuhum, apa kekuasaan mereka? Apakah mungkin fukara mempunyai kekuasaan kelak di akhirat? Qala idza kana yaumul qiyamati qila lahum unduru, bila datang hari kiamat eta buaki dak ka orang-orang setandi kela sareh faman at'amukum, siapa sabri ngakan kakeh, siapa sabri nginom kakeh, faman at'amukum kasratan au saqakum syurbatan au kasakum thauban, siapa sabri kelampi kakeh bilan bentempan tebengkang tandi kalam piru asida beda kalam pina kakeh, siapa sabri nginom kakeh ban dalam kebedaan arjeng, siapa sabri ngakan kakeh ban dalam kebedaan lapar, fakhudhu biyadihi, kalak tanang sesoki dia kuku engkau senolong kakeh, engkau semiri nginom kakeh, kau sak bantu kakeh cek lupa aleng-leng apa soki kakeh abelayer to. Tak bantu sekali, tak tolong sekali, ceknya apa kacana kanan tak muka kacana, tak buka sekali mundur karo beri kosa ring serat melarat. Akhirnya sumamdu bihilal jannah, kala tanang orang setoman meri kakeh, meri ngakan, meri ngenom, meri kulampi, sak bantu kakeh, kala tanang. Famdu ilal jannah, tonton ke surga. Allahu akbar. Balik bi Gusti Allah keadaan. Jadi sidik tandi mungkin melas. Kuaku ning akhirat sesoki semelas. Nyari saksi, nyari bukti. Kan bon bilang mai bantu engko. Onjo. Melas kuaku sesoki. Aleng-leng nyari ring dik tandi mak. Sidik tandi ini kebere swarga bon. Nah ring-ring se kisoki tapi tak loman nih ka. Oh tapi meri king beda parlo. Ingatlah saya kalau pair ya, dukung lah. Yang tak ada tak kira beri, ya kalah aja lah. Tak ada tak lem meri, toman. Aneka, andik kekuasaan kuaku orang setandi ni kau. Tutu bodo komunitas orang miskin kuaku. Kanjeng Nabi apa orang orang miskin ni kah? Paling seneng Kanjeng Nabi cinta ada fukara. Cinta ada orang yang miskin. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Mun Kanjeng Nabi yonceng reng miskin reng tandi rabu kada Kanjeng Nabi ni. Cinta ada fakir.
Bahkan cinta dari miskin itu dadi kuncine swarga. Allahu akbar. Hubbul masakin. Cinta kering miskin. Ki mungkin ki sombong, Pak. Masalah dupo apa mon tandi. Bareng mau numpak motor anyar ngerayan tit. Nyapa siapa aja? Boki ubau bingko. Lah ya siapa? Bisa datang bisan. Oh. Bisa datang bisan di bala. Bala dari di masjid ring mon bisa kan ki beda napanya mana anan lah ekabin arenja bisa datang bisan. Ini mah beda bisa datang bisan. Ki bala bingko ki ubau apa bisa datang bisan. Bolan soki aja. Lemon le sepedaan pancal pak sadel kare kolen dah. Lah kare pir-pir nah, badal kare salah jago lewar. Ting matamu itu buka elabeng lagi masake lah to mau beto. Pemon sesoki. Dijauh le beg-beg labeng. Ya. Aneka pabanyak kuluman jenengan kenal ben aparing de orang-orang fukara, ben orang-orang semiskin semutuaki bantuan karena kekuaku sebekal nolong aku leben panjenengan paring kekuasaan tining Allah untuk meselamet orang sesoki kele dari apoy neraka. Tapi sama apa sih bisa meselamet dari apoy neraka? Napa sih bisa meselamet dari apoy neraka? Mun benih belas Gusti Allah. Sobung. Benih amal pun nika pun. Benih amal bonan sebisa selamat dari gulep na apoi jahannam, sebisa selamat lebet tetian jembatan Siratal Mustaqim. Saya buaki lebih kenek dari silet, lebih kenek dari obuk, lebih tajam dari silet. Beda orang selebet kal barkil lami engak kelap saya nyamber, engak tampur kelap. Moro-moro temu depa, beda saya berkah, beda saya jalan ngesot, beda saya jalan rangka, beda saya takok karo dingin-dingin melolo. Akhir matur ke Gusti Allah, ya Allah nika hamba panjenengan ajunan silangkong ngaoningi tak bengal silebet. Kok takon? Maka Allah Subhanahu wa taala debu ngalaki perahu. Tompaki perahu golon orang jadi. Ngalaki perahu, ayo masuk kapi, ongke kapi. Tonton orang saya paringi izin dening Gusti Allah. Saya beri tiket. Apa perahu nah? Masjid. Perahu nah masjid gua ku. Yamon karo Jumatan seminggu sekalian ke masjid ada ente khutbah mecer wah. Ki aroko luar etok toto kaki. Lamun ongke ya kendak kundak. Ya no pada kundak kah. Ki kebeter lagi. Ada palang-palang ki deh iya. Hah? Besereng nang dak kundak cereng sampean ngelating motor be kemungkinan keker. Ngelating motor dina lah pokok ngelating masih ngelating pokok depan mau depan kayak grimis sila ngelating lain bisa 7 ekor sih penumpang perahu masjid oh hari tak ning dakunda sekali papi ngenro elura masjid ya kayak ngentar ke masjid waduh ya tahu berkirdim aja. Beri tompaan tining Allah Subhanahu wa taala saro masjid. Sopung kecuali rahmat. Mangkana pebelas derek miskin nika. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pebelas de orang sebedi penduduk bumi, maka penduduk langit para malaikat Allah bakal belas ke kauleubeun panjenengan. Jadi apareng ka orang nikah. Tanang si apareng aneka lebih muljah, lebih bagus tinimbang tanang sebeda eba. Taib. Kemudian hadits nika anjuran untuk memperhatikan orang-orang sewajib kanggo ikul panjenengan. Ibu, cek orang lain pelak ke ibu tak pelak. Bapak entah temane beri, boh mun ka orang royal. Tojo ibu rungu Yusuf, ngakan apaan? Kudu anu bos. Kopi bos, anu bos. Wah, jangan kok wis. Bahasa Indonesia kayak kelero. Makan apa? Kerupuk, godo, katanya. Gimana? Ngocak berapa kelero? Regla bener bos. Apa ben? Totalannya gimana? Ngocak berapa kelopai?
Berapa orang? Lah berapa? Pahatannya gimana? Orang gunggungan deh jijinya. Makan apa? Makan apa? Wis tenang. Apa kata saya? Gimana? Ngucap berapa aja tak tahu. Tapi kering sepun perhitungan, ke ibu perhitungan, ke bapak perhitungan. Akhirnya beda orang matur dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula andi bapak kula niki ngecok ya Rasulullah. Sabenare beung kawula kak dinto orang. Baik saya kaping, saya lemari. Terus kawula nyoon paengake ring sepo den kawula supaya ambu dari kelakuan ngecok obeng den kawula. Laku kebe dana ring sepona sampean. Ya bekta. Sareng kanak ngoden nika. Bener sampean bapan bulan engki. Napa bener laporna anak nika cepon sampean nika ngecok sabenare pesena anak. Engki ya Rasulullah. Karena den kaula mun tak ngecok pesena anak kula tak tau menaparing ke kaula. Sehingga kula mun tak ngalak di anak kula tak deur ya Rasulullah. Kula dalam keadaan miskin, kula dalam keadaan lapar. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Anta wa maluka li abika. Kakeh bi dunyana kakeh din bapan kakeh. Umpamana anak kela etongar etale en le era eke baka pasar jual bi bapak berhak bapak kela. Dari hadis ini kah bapak ngalak di anak oleh selama tak melampaui batas. Selama tak melampaui batas, bukan untuk memperkaya diri kan, tetapi mun tak cara ngalak di anak tak ngakan lakar. Anan tak belak, anan tak perhatiin. Maka dari kisah nikah, dari kejadian nikah bisa diambil hukum bahwa ring tua ngalak andin anak nikah oleh cuma sekadar untuk ngakan ben kebutuhan. Karena anak cerai, anak perhitungan. Mundo orang lampok, loman, ya, dok kancana royal, tapi kering sepona orang se napa bimantaul orang si wajib ngonen tak perhatian, tak memperhatiaki, bahkan cenderung tak ngereken de orang-orang se napa kelak si wajib. Jadi beda aturan dalam bersedekah nih kan. Ya, beda aturan. Jadi orang si wajib ngonen ibu, bapak, tretan bini, kemudian tretan laki, mari sini kapon terus pon aruntut sapopo, duopo, menjadi bibi. Nika tapi si empat nika pakade urutanna. Umuk, abak, ukhtuk, akhuk, suma adnak. Ibu, bapak, tretan bini, tretan laki, baru kemudian orang selain sebeda kerabat, ben orang luar di budi. Seperhatiaki engki peneka kabitin wabeda bimantaul orang sewajib ngonen. Tayyib wa khairus sadaqah an dhahri ghina. Kus bagus sedekah ki peneka orang si mampu. Kus bagus sedekah deki mula tandi buru sedekah engko mun nandi wis 100 engko sedekah bil. Cak dentek 100. Ring dumolo pirang-rang neku. Kau mun nandi 1 juta, andi 100 juta, andi 1 miliar. 1 miliar. Bila tele kiamat korang dua hari tak kira sedekah pian. Ya, jadi dunia kaulaban panjenengan ni bernilai apapun mun la ekaitaki bi Gusti Allah pasti bagus. Alakon nikah ada kaitan nabi akhirat aslina. Keng mun ekaitaki bi Gusti Allah jadi bagus. Dunia kulit sampean dia ada bagus. Keng mulai ekaitaki bi Gusti Allah sedekah aki abantu dak fuqara masakin jadi bagus. Pak apa mulai ekaitaki bi Gusti Allah nek jadi bagus. Sayyidina Labib bin Rabi'ah seorang sahabat ahli syair. Labib bin Rabi'ah beliau mengatakan kullu syai'in ma khalallahu batil wa kullu na'imin zail. Kullu syai'in khala Allah, setiap sesuatu yang di dalamnya tidak ada Allah batil. Coba aja dia.
Wa kullu na'imin la mahalata zail, setiap nikmat pasti akan berlalu, hilang. Kullu syai'in, setiap sesuatu, khalallahu, sedalam sesuatu kelak tada Allah, batil. Wa kullu na'imin la mahalata zail, setiap sesuatu mun ada Allah batil, setiap nikmat saya kandi manosah zail, hilang. Sehat sakit, soki melarat, odi mateh, pasti nih kebunan. Maka orang yang saya mempunyai beri kelebihan bi Gusti Allah ya bantu. Montro bernilai ya dunya na kau leban panjenengan. Soki mun ada pangeran tak bernilai, jabatan mun ada Allah tak bernilai, apapun mun ada Gusti Allah tak bernilai, Pak. Tak bernilai kabir ya. Kullu syai'in atau kullu ma khalallahu batil, setiap sesuatu sedalam kelak kosong, ada terkaitan bi Gusti Allah, ada hubungan nah ben Gusti Allah, dunyan nah bahkan ilmu nah batil, sia-sia, ada nilai muka Allah Subhanahu wa taala. Ya mentero bernilai ya sambung lagi ke pangeran kapi ni ka. Lakoh sambung lagi ke Gusti Allah, dunyana sambung lagi ke Gusti Allah, jabatanna sambung lagi ke Gusti Allah. Baru bernilai. Mempongki pada nikmat, mempongki pada kelebihan, bancak lupa wa kullu na'imin la mahalata zail, setiap nikmat pasti bakal berlalu, pasti bakal hilang. Taib. Kemudian wa may yasta'iffa yu'iffahullah. Yang ketiga, serana orang senyon raksa ke Gusti Allah dari tamintah. Karena orang mulai tiba-tiba ngemis, masih pun cukup. Cek kira sampai na pengemis udah ditandi, boh. Ya terakhir PCE kru. Karena pun yang ke profesi, yang ke lakoh ngemis nih kah, oleh minta, keng mun lakar kuleban panjenengan dalam kebedaan cek kepepet tah, buru minta mun tapet kepepet cek minta. Cek ngemis, lah mungkin cek pun lah ingki maaf kalau non sebu ngemis sebenarnya karo kereng soki lo masih ke pejabat ngemis ngepe emap ngepe arwah apa saya ngepe biasa proposal santre du bolo ngebala 200 santre 200 ngebala 2000 ngemis cek yang ngemis agak pangeran bagus ngemis ada pejabat ngemis kereng soki muntah dia kada tak dia ngemis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah selama aku leban panjenengan ki bade betek-betek pengemis sampai kiamat tetap ngemis. Tetapi mun orang nikah wa may yasta'iffa selalu ngeraksa aban cek sampai mentah. Cek sampai aban dia napa ngemis ke orang, selalu ngarepaki bantu na orang. Derma yu'iffahullah. Allah taala bakal membantu orang nikah, bakal eraksa bi Gusti Allah tak sampai ngemis. Mulai dadi penjilat. Soki mon soki nih keng jadi penjilat, yang penjilat ombian, tukang ajilat dola. Karena pola jadi profesi pona, cara ngak nih kan tak bagus. Beli boleh, oleh mentah, keng mon tak kepepet cek mentah, cek ngemis. Iya mana beri terima, ceknya mau beri. Engki keng cek sampai mentah, cek sampai mentah. Cek sampai menta ke reng soki kimon reng soki masih belam benoreng keng mon bonoare pentai berdebu sana pak wah lah lari ya boleh lari ya boleh mon bentok bonare cong dua remajong mana pangeran saya pentai debu sana pak reng soki pasoki orang palomani orang tetap berdebu sana tak kira tak busen saya beri nah taib. Terakhir wa may yastaghni yughnihillah. Orang sa aroma soki atena pasoki bi pangeran. Mun gila aroma sa miskin to akhir ngemis. Mulai ki ngode canda orang lamis baca coba. Kan tak oleh lamis ini kan. Renggona ni kan mon sen mesen kata potrana bagus ngale tak mintaan ka orang jong. Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Andi tretan nyaman Habib
Tahir bin Husin bin Tahir. Dua ini kebeli raja. Mulai kini belajaran jujur ke ibu, ke menjadi bini. Cek sampai mulai dari ngaji, buan-buan. Cek sampai mulai dari ngaji, mainan harus langsung mulai. Boleh tak minta dari noreng. Belajaran pacet afif, belajaran abang ni kang ngeraksa. Sampai ngalak di noreng. Tapi mon sampean ngetela anak, mainan mak bene mainan na tanya aki. Nekuk kakanan mak bene kakanan na regena larang. Tanya kita kok minta. Tak kok minta. Lah mula terus andi betok mentah. Akhirnya itu mintaan, lamis titi orang. Oneng lamis sampean. Mentaan, masa seneng apolong bireng lamis sampean. Tak kenceng mama. Apolong bi orang mentaan ni, lamis ni. Dan mula orang ni kala ate na masa soki ate. Kimon karo soki itunya beda bangkrut, keng mula soki ate na pak sobung. Ada miskin karena pun soki ate na. Taib, hadis nikah bisa kita ambil faedah. Pertama, fadlul badli wal infak fi wujuhil khair wa dhammi su'al. Pertama, hadis ini kan menunjukkan pujian bagi orang yang selalu bersedekah, berinfak. Kemudian hadis juga menunjukkan apa? Dhammus su'al, mencela orang yang meminta, pengemis. Maka neng loncolon mohon tidak memberi kepada pengemis berupa apapun. Kadang-kadang oleh ngemis kebe mabuk, kebe ganja, kebe narkoba. Kimon tepak ada orang yang mutu akiongku. Ki bagus. Malah Mbak Abdullah ni ke gulai enggak. Mon bedoreng tamintah. Se cilingaki orang kira-kira pun lah tak gena aja beri jangan Mbak. Orang sementa pun cilina orang pun lah tak gena. Lah kemungkinan tak bejeng, tak apa saja beri. Dia pun Mbak Abdullah. Beri dah orang sepacet mutu aki boy. Seekakan. Ongku saya kebe ibadah tenaga ceneka. Kemudian yang kedua hadis ini ka faedana yang kipeneka an-nadbu ila ta'affuf anil mas'alah, menjaga diri cek sampai taminta. Menjaga diri cek sampai taminta. Afif orang se tak minta nika ekera reng soki. Ekera orang soki, ekera orang cokok. Padahal dalam keadaan kekurangan, king aben tak nampak aki. Orang mungkin kan penter. Padahal aben mampu. Mula kocak beda bantuan. Jangan jong. Ngebes beda ulu ngebe jong. Malah tak temu cak di fiction. Jadi dramatisasi ini kan mau drama penter. Ya, mau drama titireng. Napa? Jadi orang tandi ni ke penter. Taib. At-ta'affuf anil mas'alah, menjaga diri daripada napa? Taminta. Dari hadis ini juga engki paneka anjuran untuk isti'anah, minta bantuan dari Gusti Allah. Selalu minta perlindungan dari Gusti Allah, minta bantuan dari Gusti Allah. Terakhir dari hadis neka nutuaki paling otamana sodako engki peneka ma akhrajahal insan min malihi ba'dama yastabaqiya minhu qadrul kifayah li nafsihi wa iyalih. Mon kira ampun cokop anaan binina ampun cokop lebihna bantu mon bedoreng minta bantuan. Kecuali sampean dalam keadaan lapar, binina lapar, anak lapar, ibu lapar, bapak lapar, kada aki nikah. Mulai sampean dalam keadaan kenyang kapi, dalam keadaan pun cukup mampu, yang juraki untuk jeling bantu orang yang semutuaki bantuan nikah. Wah nikah menela konen wa. Kecintain tineng Gusti Allah, kecintain ben makhluk Gusti Allah. Nah, orang makin benar rebuan sak sedekah, rebuan senerima. Ya. Orang-orang yang sejerek ni ke waku ki nyangka yang tak luang dunia ni ke bagus. Orang-orang yang sejerek ni ka. Padahal waku apa? Ning akhirat tineng Allah Subhanahu wa taala
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, bakal ekalongaki dunya-dunyana paberok tining Allah Subhanahu wa taala karena cereken gele aben merasa kelaban cereken gele napa aromasa bagus. Wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan kamu mengira apa yang kamu tahan, apa yang kamu kikir dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagimu. La bal huwa syarrul lahum. Coba ya jangan pangeran. Ya mun mangken tak luang lah kartunya na sampean. Bocok luang lah kurat melarat sombong akina. Alara kopot repot long mulung 84 tahun sedekah akina yang kebagus padahal nika coba. Ya, coba nika. Dadi mon bedereng tandi cek sampai kula panjenengan tak melot huwen. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, man sa'ala biwajhillahi fa'a'ta katabalahu sab'una hasanah. Siapa orang minta, man sa'ala minta karena kebutuhanna, biwajhillahi karena Allah Subhanahu wa taala, fa'a'ta kemudian fa'utiya pas beri orang gila, fa'utiya pas beri kataba kutibalahu sab'una hasanatan, maka kangkui orang sa beri gila atau fa'a'ta atau kelaban dibaca fa'a'ta kemudian orang gila saya penta pas meri maka kencer tining Allah Subhanahu wa taala catat petong polo kebagusan. Catat petong polo kebagusan. Jadi sampai tak sedekah. Sedekah ada kerabat, sedekah ketretan oleh dua. Oleh dua apa? Oleh dua kenceran. Oleh kencerna silaturahmi, oleh kencerna sodako. Ya. Ala dirrahim orang sak sedekah ada ke orang se abu tretan beda sintani beda dua pahala kenceran. Napa? Kencerna sodako, kenceran silaturahmi. Ben sebisa napanya mana mateen bentune Gusti Allah, sebisa meredam bentune Gusti Allah ingki peneka sodako na kaulawan panjenengan da orang-orang setan di neka. Dadi cak aden tek soki kaulawan panjenengan sak sedekah neka banyak keterangan-keterangan tentang napanya mana tentang sodako neka. Nah, paling seneng orang lambek nika sodako, paling seneng orang lambek nika sedekah walaupun kalaban separuh na korma karena diandin korma sitong. Ittaqullaha walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takwa ada ka Gusti Allah walaupun kalaban separuh na korma mun pacek letak nemu saya bahagia maka kalaban ocaan saya bagus. Ya, kalaban ocaan saya bagus. Matur muga dadi ilmu sing manfaat. Ya, matur muga kula panjenengan sifat cerek dalam ati nikah. Matur muga buweng tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ben sepaling akhir waktu ning hari kiamat orang nikah bekal paring enak naungan tining Gusti Allah dari sedekana. Bekal beri opa-opan naungan pagi dari panas apa ning hari kiamat ingki penikah kelaban opa-opan dari sodakona. Jadi sodako kulaban panjenengan nikah waku sebekal macam mulai dari alam kubur, panas kuburan, panas hari kiamat nikah sebisa mate endek panas macam lep dek panas ingki sedekah kulis panjenengan. Annas sodaqah la tudfi'u an ahliha harral gubur wa inna ma yastadhilul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah nika bisa mecelep dari panasa alam kubur. Ben seorang yang beriman kuaku bakal nerema opa-opan dari Gusti Allah pagi ning hari kiamat fi dhilli sadaqatihi ning opa-opan sedekahna. Nah, nika orang semakin napanya mana banyak sodako semakin banyak sodako
maka orang gelak semakin lebar, semakin kantel pengau pernah pakai dengan hari kiamat. Jadi jerek mumpung ki berlaku panjenengan. Karena kain kafan kulit sambian ni ada kapeng ah, kayak mati tak kira. Ya, masuk beda kapeng ah. Kain kafan ni kesobung. Kimon kuaku asal tak bisa. Kimon ni selamatin bina abot, mun tak selamat mumpung beri kemampuan tining Allah Subhanahu wa taala cek sampai kun panjenengan tandi amal sa'ruba sedekah karena amal ni saya ketangis biar yang alam kubur Pak sedekah nikah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib terus fa asaddaqah wa akun minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun ya Allah tunda aki boleh Gusti umur dan kaula qarib sekejap fa saddaqah kula sedekah tak bisa arep tak minta umroh kada orang yang umroh libelian ni kan moncakan guru kaula tak bagus umroh ben bulan tetanggen lapar umroh ben bulan tetanggen sakit aru ora bantu makanya orang yang libelian umroh ni kan mau ninggal keluarga sakit keluarga lapar tak kebagusan ni kan mun sampeyan terus tujuk nentar ke Mekah nyari ridhona Gusti Allah tak jauh bereng anak yatim bantu bereng miskin saya lapar beri ngakan bereng saya tandi kelambi beri kelambi bereng sakit melaki obat wah nika lebih raja kenjer nah karena aduan ke sampeyan ke pacet ikhlas ongku dari atena cek sampai tak melu dari tuan orang sebuton nika tuh menter lanceng umur manter pada jember rezeki no. Tuan orang ngak ni kayak paling ikhlas nih Pak. Bayangaki sampean lapar ada orang ngereken kemudian pas beda dengan bantu do remuk kira-kira bunga na atenna kira-kira ikhlas tuan ke pangeran. Tuji siapa orang ji kau tak bisa mulus ji. Terlanjur umur ji orang mati kapi kakek tok ji tina tak apa-apa. Kor kakek kiodi kok tenang ji. Mulai nak kalau tahu mas engkau bodoh remah tuan orang ngak nikah sedari ate sepaling dalam ikhlas dari penggali nabona karena ada yang saya bantu ada yang kiri saya dengan lanjalan tok sekeluarga umroh karola kerong lah umroh ternyata lapar tereken yang antara lanjalan aja antara rekreasi ruah tinggal pentai kalau kadang daftar ya gua jajal tetanggan saya lapar beri ngakan saya nikah itu aku ada lah dua paling ikhlas ya dua orang saya bantu sampean saya ke Petri ya ngki pon sobung pon yang ke malaikat mian Pak ya lain aja waduh apa aja tin kapi karo bentuk orang ji mun karo lain ya ada ji tok natok je kan yang kejerengkong lain saking dari bunga engki orang mulai kadung bunga ni kan seneng ate nak mulai toro di pengiran bodoh orang atu kelero cuma orang la pangeran oning cek ni bunga Allahumma anta abdi wa ana rabbuk iku ya Allah sampian ni ke kula pangeran sampian mosok teu balik bener anta rabbi wa ana abduk ya Allah panjenengan pangeran kaula kebulan ajunan teu balik Allahumma ya Allah anta abdi wa ana rabbuk kaula ni pangeran sampean gila cereng la pangeran oning cene ka ate na bunga reng la bunga re pon la lopa saking ikhlas mangko pangeran ke pangeran kijak sampai tak melo dua orang sing ngak nikah sampean mun sampean tepak dak dua orang ngak nikah Pak bebejrongku tuh mulai tepak orang saya alhamdulillah sakelangkong motor sakelangkong pegelek kita ada selaku kita ada nih kedeuran mulai malam masih kabit masuk ke tabuk kau lo dek remah tuh orang kaderi kira-kira ikhlas ya lah tak kira terima bi pangeran Pak todus pangeran sinolak tuh orang nggak nikah engki maksudnya suruh banyak kenal da orang-orang fukara malah banyak tuh karo kenal to tak bantu dong gele santunan anak yatim ruah siapa sing ngosar cetak kah setiap dari obu nyapura ke tuh soalnya karo yo syarat maksudnya ngosar nih kah
lambang daripada kasih sayang. Neser ngosar, lemon neser ya beri deh ya. Benih karo ngosar do, masalah gurcang cetak kah? Ya, termoga titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Matermoga penyakit medit nika ibu ngantining Allah SWT. Genteh keleban sifat-sifat saya terpuji. Iki beneka loman ya. Loman aneka adalah termasuk cabang dari cabang swarga, rancak-rancaan swarga. Siaran orang yang ngalak rancaan swarga nika, maka orang kelak bakal masuk ke swarga kalau bantunya saya kebaik sedekah seloman kelak. Sebaliknya medit nika adalah cabang atau rancak dari rancak neraka. Siaran orang yang ngalak dari rancak neraka, bakhil nika, maka orang kelak bakal masuk ke neraka karena aban leneku kerancaan. Naudzubillah, termaka pada selamat. Amin Allahumma amin. Makin nika ngaji terakhir tutup nggih. Karena mon ki ngaji boleh Sabtu nika le imtihan. King sekejap nutup nika kemarin ngaji boleh pasaan. Ya, ngaji boleh. Paman yirit tok lah kalau tak arep bunyang kini ke le. Yirit tok lah ngaji. Mon luar tak pati rekening arep-arep. Ki arep TV. Nah, nika kula arep-arep dari sampeyan nika. Pasaan insyaallah mulai lebih awal sejauh malah bisa buka jompon ya, insyaallah selama bulan Ramadan setiap sore ngaji mulai pukul 4:30 istiwa insyaallah biqudratillah. Matur muga pelanjang umur sehat walafiat. Kula kadang-kadang muda orang dua abi tak pangki kerong kula dole cek cara pakai jengkok benari bede bungko ngono kerong abi tak ketemu ida bungko kok jaban gulaku aji leger bede dina ngujak gerong king lah bon ke bener live ba orang ngujak de je rong ni rong dak mecele benar cuk orang entar ka dolem mabintep melolo cing tang buku bener pendep pada labang ya bin tapi mon pendep pada labang jajal matamoy dibudin tangan lah ternyata beda udang di balik rempe yang ngujak gerong ke tang. Nanti mau kepada lancar ngomor paham ini insyaallah dapat ada bulan pasah insyaallah bulan pasah ngaji setiap sore kunjur raja karena sengkan pada rajin ya saya mau cak sengkaki ya cak sak pasahan mau cak ini saya berangkat ngaji sengkaki ya cinta mak lapar tabun tapi gencerna ya gencer tentunya tak pada ning bulan-bulan selain bulan Ramadan niatnya dari makan niatin tarawih jaga sodako banyak maupun berning bulan Ramadan karena termasuk bulan sodako bulan Ramadan nih kah. Kemudian tadarus Al-Quran niatin dari semakin sampai tak maca Al-Quran bekto kosong bekto luang kebe ngaji lebih dari neka istirahat pon gimon karo tedung melolo nomus soim ibadatun tedung reng apa sa ibadah ya bener keng mon kake tedung tok tekan jana goceng ya oke termoga titik ilmu semanfaat barokah amin nyon seborah beda kurang lebih na tantona banyak kekurangan banyak kekeliruan beda keliruan murnih dari kesalahan dan keterbatasan kebuduan dan kaulah mun beda bener murnih ini kepeparing dari ajunan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما
علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا عتك يا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن رع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وكعب بن سلم قدر رباني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شادلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام الكسطلاني وأصولهم وفرهم ثم إلى روح الإمام زين الدين المليباري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالبير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن طاهر ثم إلى روح المقدم ثم إلى ركود بن شد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب على الهبشي وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي المقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولاد عمر مخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم الحبيب علي كريتان محمد بن ضر الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب شيبة وبوته والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب علوي والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حامد تانجو والحبيب مسلم بن هاني الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب محمد الهدار وأصوله ما فرم ثم إلى روحي كي هاجي جاسم نور سالم صاحب الحول كي هاجي هاشم رافي وزوجته وأصولهم وفروهم ثم إلى روحك عبد الله محسن بن هاشم ثم إلى روحك معروف عارفي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله غشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير نث وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا حسنا ومعا وضيا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا فيما بقي من شعبان بلغنا رمضان عنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع دون الآثام وعلى ما نسلفنا صالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين